Pozdravljam vas ispred manjinskog pokreta sedišta u Subotici i naravno zahvalio bih vam se na pozivu na današnju skupštinu. Čast nam je da možemo biti tu, čast nam je da možemo pozdraviti na Osnoveškoj skupštini formiranje Građanskog demokratskog foruma, čast nam je da možemo čestitati novom predsjedniku i novom rukovodstvu organizacije koja je nama bliska po političkoj ideologiji i po političkom programu. Nismo, ono se kaže, od juče, poznajemo se, na neki način smo već godinama saborci u ovoj bici za promene koje treba da se desi u Srbiji, treba i kasnije se desiti. Jeste da je teška situacija, veoma teška situacija, ali narod i ljudi koji žele dobro svoje budućnosti, svoje deci, nikada se neće predavati. Život je jedna stalna borba, stalno iskušenje, sa mnogo gorkih pilula, mnogo gorkih trenutaka, ali uvek se borimo da bude što više lepih trenutaka i što više uspeha. Ovo je veliki izazov i za vas. Ispred naše organizacije želim zaista jedan uspešan rad, jer će biti, kao što smo malo razgovarali sa kolegom Milošom Markovićem, ovo će biti zaista jedan rudarski posao, podići jednu organizaciju danas u državi Srbiji bez materijalnih resursa, sa minimalnom dostupnošću prema medijima, sa jednom velikom apatijom velikog dela naših sugrađana, je zaista veoma težak posao. Ali moramo se boriti i moramo raditi zajednički, jer svako od nas ponaosob, nažalost, neće to moći da iznese. Mora postojati jedna korektna, jedna partnerska saradnja. Moramo u budućnosti da okupimo sve naše snage koje su na ovoj ravni političke ideologije i da menjamo dubinski i suštinski iz korena ovu zajednicu, ovu državu. To je zadatak, to je ogroman izazov, na našu podršku možete računati i mislim da treba da postoji otvorenost na svim drugim organizacijama, ne treba da postoji rivalstvo, ne treba da postoji takav odnos koji odbija, treba da imamo jedan odnos koji okuplja sve te organizacije i verujte mi da u svim tim organizacijama se može naći dovoljan broj poštenih, moralnih, kvalitetnih ljudi koji mogu da iznesu promene u ovoj državi. Sadašnja vlast temelji faktički svoj rad na dva principa. Jedan je da se sačuva vlast po svaku cenu i neće birati sredstva da se to sačuva. A drugo jeste da se korupcija koja je postala sistemska, endemska, održi na način da oni postanu materijalno sve bogati, a na uštrb sviju nas i budućnosti naše zajednice. Ako nećemo imati snage da prekinemo taj sunovrat ove države i svi u nas, onda nemamo budućnost. A mislim da je to pravi izazov, da stvorimo budućnost u ovoj državi i nama svima budućnost. Hvala lepo i još jednom želim vam uspešno raditi.